kwaja icagi wikire muvuto bevuto ndinaji ate gwikirwo tene ni wikire gikuo kiu na wakoro riu Ngai mwega wimbo tangiri waita umeje dohoro leuri it's TBT throwback old school tuzigeshokana hani ogbo odanikio tuthaka nyimbo cia tene umuthi oh yes robo tuhoro tu sama no the evolution of feminine beauty na matonyo you see ladies makorome wonderful people adu amagania ni andu abata makigia kio magihakara aikia Nairobi gothakara igua makiruna nio mahua mathi niguo na ni maithondeka muturire ukagira muno ngaro metukaigwa tuhoreire anjo ona nikire meka nginya ni mahea muturire value oh yes they decorate life in its helm nani adu amagania now of course ni makire history na ni marira thitigaine of course depending na disposition ya muturire na ogimarora oguo ni wonaga of course over time ni hana kaundu keho presentation no igere matiete te kuririkanio ka history ore mundu hanaga tene ruona kwenye china ogioka Nairobi wale muhunyoku na yakite maguta magukama aje iri tuige mayoka Nairobi iri matingiendekire tiga ni mundu kumukuatha kana mundu urona kioneki akakuona mwili todo ikimoka na mivuto yeto Bermuda kana mivuto yeto riri hipster Gire kuigwa ritwa riu hipster niguo wariho guku iguru wisaba no akinya hamaruri hua na hipster agekira ona kiratu kia broko never mind gitikuoneka yari ta bero riu ya iritu na tiate ne ocio titene muno no history ukaecokerete no taru mifuto no marakiretwo pencil ri ndamionaga na my late aunt senior resident magistrate Jennifer Thoito ni kirage ona ni tene wa 90s there early 90s ni ari kuo pencil iyo igacoka riu igacoka kiri icoke ge face out in the hipster takeover mwiritu utari hipster ndatigagia ndari undu atarie we hipster yakiragwo na gatopu keho kama nyitaga uguo na ni ari mucibi kwicire tutie kiri mucibi Ninya muno eja ni ngumu sana wala mwiritu tena mucibi unless ni mucibi very trendy metu tuko tuceke to hago dress ine igwa ne to kuhingisha andu matikonenda kaya nekeire no kahetoka gatwika a good distraction tukamwanalyze muno iyo niyo mecivira mekira riu mayoka Nairobi ri bakoraga riu style ya njuire yari iguru ri ni hoeto kali kit na gande tuire gwicire ni kawa it is not there toro kali kit ri it was a little ordinary riu ri yari agoragoro ni palm hegi eto palm no gekiro weaves karikiti ya gaswire gakoga kuhe gakarugo kaboka ya mutwe biyo tore jekete research ni wahiaga no gehakiwo relax yo ni mundu toire ni ukuya ginya matu ndano na ndo baite matu eto ni chemical ari actina jure ni gukona ru jure ya hanaga cha ugaciaru eto ke hakwa ekako maguta meho metro hair glow ko mare maitoga tibadu wadu hair glow gel hakwa go okona ru ni agi yake yake uta spaghetti ni ahenia na kwara riwa wega nduona yagitoga
na kari kitio giarekera iria ri ukoi ni ndurekinyiria maguta ni atwika brown. That was mid level. Leo Maria nini viori he kindu kiari popular muno na iretu aingĩ matigoti da opposite via tu ati biti guo cio cietagwo cia ngoroba. Kuya ngoroba Ona kaire die kana itoire die gakuona ona ni ndire kuona nguo ya ngoroba. Yes. Can't remember seeing it. Yes. Na prestige ya nguo cia ngoroba ri yakorwo kuringana ina ngoroba cigana. Ora na ngoroba nyiki Nwe kwe yakorwo na tutatu haha thi ukone we kinyite basement nyumba tabatite riu he ngoroba cianjagiria haho haha baruini cigathie riu alafu ina kihua haha mwena acoke akiroga kofia keoka kana gathani koiki is disposable na kiana mugucio kiki Iwona kaya tuga vivinire no gatieruta tondu gania guthukia email azokia ubovura na Kenyau ole Kenyau tena pamu pamu to henagia wena geta iratu ici ciekiragwo ni anene ya borithi. Oh yeah. Kana lady officer Dio pamu girona nayo tani ari ga strap ke haga kiragio mwena ogwe na kau kirato gia kurari gacoka riu haria kahukagwo hakaumana kahia na pamu ito nyigiti ari leather pasiri leather tinyu munde kurugama hi na ndio stiari heels stiari block because ni heels irari stilettos stiari ka block keho ari muno wona no maguru ma mundu agicagi tukire ruguri ni makoro momu riwona pamu no ni ai hida itu ona maguru matare na irregular. Yes, riwona pamu ni agwa mwena hi kwa ukeye tugathiete gureta bed for die tuite center board Boys cia ngorobari rimwe nuonaga of course mwiretu ndakona ukikoye mwiretu na igire inyari that is a prestigious family mwiretu ogwikira nguo no Sunday wengi ngorobengi na ngorobe kabagi says adoikiona meciana nguo yaku ya occasion ya kirimwe emwe uguo ni twamenya nguo ria goka nayo kanitha na wale kia occasion iyo kinya mucie ni umirute. Yes eti nguo ya guthi guthaka nayo riu no akora kairitu ngoroba ici no ni gutumirwo cia tumagirirwo ugakora riu ni unokite ngoroba emwe riu mesa na inire karirwo ni vas bro na shata ya second floor mwena ni ngu basement ayitu awona ukutao ni ugo ekete ka peplum yike ikramuruta ega tigajega they should show you their pictures amono mothe ni ma fashion analyst. Yes, ni ma fashion police na matiare desirable Aje tenge tu igete mare mifuto mofuto. No. Hey, kwaja Isagi wekire mufuto. Hey, befuto ndinaji ate gwikirwo tene. Ni wekire gikuo kiu na bakoro riu baba wanyu ndari na capacity ya kugura the full regal ginya pamuri ukame break na batangoma. Na kwetu yetu tumuonaga muno trust bond nikagurwo kafeti gatari ona ki tio gajibu muothi agithikanitha athira gafunga acoka akirwo ni twana turia tungi hegue kuigi
Akagieta go fairo wituge sagi kamze senge mze size yake senge yagura ina matoto yeto size yake senge tu akere we unia kinanga nangari we yari mundu ari na indo riu dia guthie rugongo mukuyu wake moere aina tu yetu tuigiwe na ena gatetia vietia au ne pa muisire kana ga CS kana kafeti gazi yes kahana moderator wake ugano kiho gia atumia kana zipora kitoni au ne kohe gitabaya kana takagiruta woira pa muisire no muno ni athithinagira theine Tia ko ithondeketwo na ki I think it was an extreme. Okora ukaire tukakiharuka ngirire bakire mainire kathi kenyitire to ne karagwa kiratu thiini atenderuka we focho These guys have come from far. Ayya na 37 We post similar videos just like the one you have just watched every week. Consider subscribing to never miss out.